Znači samo jako, momci! Dobro jutro ljudi, šta ima, samo vaš dečko Slaven. Evo me idem po piletinu polagano. Kakav je plan za današnji dan? Imamo raditi klijente, imamo raditi svoj trening. Prvi sutra ima nakon dugo vremena. Sada kupiti naravno meso. I ne znam, to je to više manje, ali ko zna što se još može dogoditi u danu. Dan je uvijek nepredvidljiv. Idemo što brže po tu piletinu sada da možemo krenuti sve raditi. Do sad dok idem po piletinu da se predstavim svima onima koji su novi na ovom kanalu. Moje ime je Slaven Mišović, ja idem na putovanje prema svom cilju. Na mom putovanju ćete saznati razne stvari u vezi fitnessa, treninga, prehrane, našu dnevnu motivaciju. Uz dnevnu motivaciju davat ću vam i znanje, a kad smo kod znanja imam sad jednu novu stvar koju ću vam predstaviti, a to je da na ovoj stranici koja je ispod u opisu videa možete postavljati vaše pitanja u vezi treninga, prehrane i ja ću random odabrati jedno te odgovoriti kroz jedno na svaki video. Inače ja ne želim biti prepoznatljiv baš po tome, znam dosta toga i znam sve te stvari, ali nekako se osjećam da je moj poziv o tome da pričam na YouTube samo o treningu, prehrani i o tim stvarima. Naravno sve ovo što sam nabrojao će biti zabave sa mojom bakom, sa mojim prijateljima, što god ću moći snimiti smiješno ću vam pokušati staviti na YouTube kanal da se i vi nasmijete, jer naravno život bez smijeha ne bi imao smisla. Ipak dok radim na sebi, učim, trudim se, treniram, vježbam, saznam nova područja. Bitno je da imam i zabave u sve to što radim. Samo jako. Di si Tomo? Samo jako stari. Znači samo jako, momci! Rokaj. Šok, evo iskreno. Daj stani, čekaj da popričamo. Idem na faks, moram jurim. Aha, dobro. Može, hvala Tomo. Ne mogu vjerovati da sam vidio ovog čovjeka. On je jako moj dobar prijatelj. Jedna osoba s kojom već planiram jako dugo snimiti, no pun je obaveza, profesor je na fakultetu i piše znanstvene članke za mnoge časopise o umjetnoj inteligenciji, tako da sam jako iznenađen što sam ga ovako sad vidio. Wow, evo iskreno. Nikad ne znate stvarno kakav je dan. Ako je ovako počeo, siguran sam da će biti još bolji. Sada sam bio uzeti piletinu. Pričali smo da vati smo oko pol sata, ježdam mi se žuri, ali mi je bio draži ovaj razgovor. Drago mi je to što mogu pričati sa bilo kime o bilo čemu. Ja sad idem speći piletinu i malo se požuriti. Evo me ljudi sada doma, stavio sam kuhati piletinu, prvo ću nam raditi nešto drugo, a to je piletina s mandarinom. To sam vidio, sad da li je to dobro ili nije dobro, ko će ga znati, ali valja probati, zašto ne. No ono što sam htio reći, kad sam išao prvi put po piletinu, kad sam izašao iz kuće, skužio sam da nisam uzeo kameru, te nešto mi je rekao, ajde vrati se Slavene po kameru i uzmi je. Ja se govorim, šta može sad biti zanimljivo na putu do dućana po piletinu. Ali eto, ipak se dogodilo nešto čudesno. Ovo je meni jako uljepšalo dan. Uvijek pratite svoju intuiciju, jer nekad ne znate na koji dobar put će vas ona odvesti. Sad je kuhat piletinu s mandarinom, pa da vidimo što će to biti. Evo ljudi, gotova je piletina, pojeo sam već naravno pola tave, ali sad moram i snimiti nešto. Pa da vam pokažem kako to izgleda i koliko je to zapravo ukusno ili nije ukusno, prema mojim reakcijama lica. Malo je kiselo. Još su ove mandarine dosta kisele. Ali mogu bi reći da je ukusno, evo. Tako da isplati se probati to. Ovo rijetko kad radim, ne isprobavam inače više jer mi se stvarno ne da. Ili stavim malo soli i to je to. Za mene dovoljno. Sada kada sam pojeo piletinu i napraviti neke treninge i prehrane za moje online klijente, ukoliko vi želite online suradnju sa mnom, javite mi se na moju Facebook stranicu. Moja Facebook stranica je u opisu ovog videa. Nemojte se sramiti, slobodno se javite, siguran sam da ćemo naći idealno rješenje za vas i za mene, ukoliko vi ste željni rezultata i uspjeha. Naravno, sve to trebate raditi i biti motivirani da to sve napravite, a ja sam tu da vam donesem to. Sada sam krenuo još dovršavati jučerašnji vlog, no pogledao sam naslov i shvatio sam da zapravo tvrdoglavost i upornost su jedna te ista stvar. Samo tvrdoglavost se služi kao neka uvreda, a upornost se služi kao dobra karakteristika kad neko uspije. U početku će vam svi dogovoriti kako ste tvrdoglavi, kako
ne idete dobro. I onda kad uspijete će reći da se zapravo uporni bili, marljivi. Stvarno mislim da je to isto, osim ovo dva pojma što sam ja objasnio, ali svi koji radite na svom cilju, budite uporni, budite tvrdoglavi, budite ono što vas gura prema vašem cilju. Jer bez toga nikad ne bi bilo ovoga gdje sam ja danas. Kao što ste mogli vidjeti u mojem jučerašnjem videu. Sad ću se spremiti za trening, pokazat ću vam sve što ću uzeti za trening i idemo na trening. U mojoj torbi su ove 3 bočice, tu je kanistar moj koji pijem svako toliko tokom treninga, unutra su BCA i glutamin. Poslije treninga je Maltodextrin 100 grama i 40 grama whey proteina te 5 grama BCA. Prije treninga popijem još 10 grama aminokiselina u kojima su BCA i glutamin. Još u torbi za trening koristim, naravno, majicu. Sada kada sve imam ljudi, spreman sam za trening. Idemo. Stigao sam na trening ljudi, nisam snimao po putu jer je bila kiša. Evo, u teretani je radna zona. Ljudi su ovdje uvijek za trening, za akciju, pozdravim svi srdačno i ja njih. Sad ću ja ići trenirati, da vidimo kako će to izgledati. Jeste li spremni za šuti opet ovo? Da, jeste, ajmo. Let's get ready to rumble! Proći. Slijepo šeš. Evo ljudi, sada sam završio sa treningom, vidjeli ste onu vizu. To je takav kralj u teretani, ne možete vjerovati. Morate doći na put u Blue Gym oko 6 sati da vidite njega. Odmah ćete prepoznati ko je to. Legenda, definitivno. Ja sad imam prvog klijenta, idem to odraditi. Pilatina i riža koji uvijek su tu, u pauzi između klijenata. Kad pojedem idem dalje raditi. Sada sam završio sa treningom, idem do dućana, trebam kupiti ciklu. Stigao sam doma nakon neuspješne kupnje cikle u Lidlu. Nažalost je nije bilo. Da znam, evo sad svi čekate ko će biti pobjednik nagradne igre. U biti koji će biti pobjednici nagradne igre. Ajmo to mi to obaviti, pa da završimo ovaj vlog. I da vidimo sad koji će biti pobjednici ovih proteina. Jeste li nestrpljivi da vidite? Tada! Deni Grbac je osvojio proteine. Svaka čast Deniju. Zamolio bi da mi se javi u kontakt kako bi mu dao te proteine. I sada vidimo drugog pobjednika koji će biti. Tončica Stambuk. Ili Štambuk, malo sam krivo pročitao. Čestitam Tončici, nek mi se i ona javi u inbox, da mi javi kontakt na koji mogu poslati i da se dogovorimo sve oko slanja proteina. Zahvalio bi se svima onima koji su sudjelovali u nagradnoj igri, te najavio bi da će opet za skoro 22 dana biti nagradna igra.
ko zna šta ću darovati, stoga pretplatite se na ovaj kanal da budete spremni vidjeti kada ću reći to opet. Mislim da bi to bilo to za večeras. Ukoliko vam se svidio video, dajte nam veliki palac, pretplatite se na kanal kako biste vidjeli sutrašnji vlog i sve videe koje ću objaviti na kanalu i vidimo se sutra ljudi. Ajde, z!